Oui, assalamu alaikum. Merci. Ok, très bien. Très bien. Ok. Wa alaykoum assalam, mon frère Ahmed Dali Bonbon. Namnive juste dakika mbili vite fait. Karnau Kawale, donc mtido jishanga zerozan. Inch'Allah. Voilà. Hop. Bon, ok. Bismillah. Hop. En 20, ok. Très bien. Ok, ça c'est fait. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Wanama watukufu, wazalendo wa Komor, Waislamu, wanzani, ujamaa hanyonti pia, Mwenyezi Mungu ajalie kaomba bantu bokondo mlio hanyonti pia nganyaruma khairi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hadani lutotahaswamaha izilera rozinu wakati kao besenu mara ya vili ni mdubia woni harumazilera jazinu. Mwenyezi Mungu jojaidia ikinga mwele wao ukayavunja duba hasababu umafiti shabati dubu hasababu ukaya ngabo uhutajifu ukaya nirengeze mikrozinu. Wanama watukufu, handani lutumbushuriani usikuwema inshallah Mwenyezi Mungu ajalie ke nganyaruma khairi ulihon de bardi bokondo ya remanti inu yirtabisha wa sontipia. Zavili nombe Mwenyezi Mungu ike zero hozahanyu zibaki hozelwani sha somahani kwezi sha amemtanga mjuo hawa wakondo ilio harumayanti nizazuha ikao bandu ya hanyu warindinra emio ya hao hasababu de zazuho sikuwa jana. Watukufu, yo wajibu hayula ukawaidi wakoti jinkawo kaya miuhima bandu timrongozani timonesani za fikira za hangu. Yo wajibu rango wakati bazuha mirongozi hamadi ya hosikuwa jana. Wanatushindo rabahti wasikuwa jana uo na renge fursa inu na kantivanu na mbosoni na monesani rae ya hangu ya wake jaka na biluka wakati ronu wa wonu itodo chokan jini kenti ni mbosoni hamara ya saya ni moneseni
hera aya ya hangu inamna bukundu niliwaoza na wazinu watukufu kwezi tinyangu humwanadamu tilwa tomani yambiwa ukaya ngarandora basombeila yende bala ya unrefula mbe akabala kaulinende basuwe hesahara ngwa henzahe hau hajende tinyangu watukufu kamra tilwa tomani hende hatinza tomani tinyangu kamru haemete ze espoir zazo ntipia juma mwanadamu hata dakika ya mwiso haja zila kaumlida nizo kaja junda nizo sha ngamfikiru kana hobi nadamu wa hatu na ile experience vokondo loniyo yanrongo zinji na mahalani huinji vokondo rabira yo wajibu rambiyo wa komorukaya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yariumba wa ye habari tidum hisatoma yo hahiju Mwenyezi Mungu yariumba wa ye hardi haram yo kano wandu bokori watendeza na wote wandu bokum kantimu watendeza wakati show wandu bokum Mwenyezi Mungu hawatawa hawatendezo jumanyi balo wandu wao ikaungo na amri ho jumanyi gebidio mtuangize amri za hao ya risala bokondo ya roho sikuwa jana ya usababisha wanadamu wantipieka wakaujihunda harume bwana yinu nana uboko wakaujihunda wardi wa roha wende shakhaswatan sisi rabakisha harume fikira ya ukaya na karchenda harume vote ya suala ya ho wakati wangu walindia waonele tenge waono wanadamu wasao mtanzani watu waona la shaka ukaya ze roho zahanyu zijuhundu zinjia hida zinjia tashawushi zinjia haini hamu yontipia zabari hindi dabu ya kanyi wanadamu yo haki ho hanyu juyu mjie wudu mjie tashawushi wakati mwanshindo ngoja zila tibahi mwatushindo venu shiwa mwarambu shiwa ne sababu shawanama wa Komoro zaribakishia sisi wananyanyi bokor rengeze mimbar zinu ngarikao wakalimani wahanyu wahamba izo wakondo mfikiri wa mto subutu zaba wahonesezo wakondo monao mto subutu zonesa hata heze daraja zonti pia zaribakishia dureje ivanu rjeri makini shenize roho remwambia nukane mbana kijalala thumma kaijalala na singari juwao zinji wakonyinyika mtujua ngari juwao zinji zilo sirini wakonyinyika mtujua wananyasi watukufu mwanama zuki wangu fundi wangu fahardini wasikuwa jana harengeze mimbar zinu hakanti hamonesani na hanza ya meyoho soni mwanyi ilize roho zanyu zirangeleye zibakishozelwa ni na umonesani ukainde heli ya bwana baadhi ya hanyu weshia baadhi ya hanyu kwa jatoshiha mwanama zuki wangu mtukufu fundi watu Yusuf Muhammad bana harengeze mimbari zinu hakanti bano suko ya disotulo armana tabu mbweseyenga mfikirukananga mtulo armana tabu ni ila video shanga mreje mgujo jelazi badili Oskwale wa unufundi watu Yusuf Muhammad bwana hakanti wajawu hoson mwa ya Facebook FM harengeze mimbari zinu hamwelezani vangu wakati ronu wa undo wakati na unre nafasi njoni rudini jadi ziye hojumwezo wahamba ni mwambie nukana wananyasi watukufu na mkemaki ni ze roho za hanyu na nyina msubiri mwishia mirongozi njo kauyamba banu baba nsero risala ikawe risala yonge bidoni itole jawabu noti tawale jawabu hilo nilitoe banu haini mzimu harumanyi yalishie wajwa kaujusa telefoni wanipare waijue banu ganyi banu wanama watukufu ikandu wadungana tengweni wanrukana imamu utendeyo wandu ikandu ngona imamu hatendeyo wandu
bahiya uruku ngeri ruku, hasujudi ngeri sujudi. Yode heli ya he swala. Wananyasi watukufu ya imamu wa hatu harumemba na yinu ya hambu Ahmed Barwani haruma ya arbi bokondori wanwemba na yinu harabio kana narirudi rishie amri ya hahe mtu kantindo njia huzimu na huzimu mbinjo mwambiani dokaya nyinyi mwatunde bahati mwafanya wa ujanshi mtojo ujanshi shendini kawanru wende ngwa wanao harumaze ardi mbali na bali hawanru wende ngwa tahwende wa warumruhitwa wanru jo usomba banu bala wende hata wahudumuze risasi ngizo toari za ufuma ngwalindawe ya amri ya ufuma bal ya komandar de hamo kanashana mrudimzieze armu zanyu izo bakar turema zozo jojiri shamtu tahamnanga yokaya wanadamu bokondo wakaulaze amini wanadamu bokonga ruwajua wa haruma hwamba na urenda wanadamu bokonga rujoka na wawalimu wa hentie komora ukawa jo subuti wamfanyiseni sinema nanyi hai haruma nongo jazila wananyasi watukufu vajirnongo zinji shanga ni mniko ni mfano wanama watukufu mwishia haruma zerezo sosio za kauzunguha karjaka na muda mwinjibano wa ukaya wangu wakausa haruma yezindo zangazija ila shamba volo bahi kwa jaka uhunda puchari mbavahanu eya myolwa nimba ewa Yusuf Muhammad Banana Abdallah Abdu Hassani na Mahamdu wa hulema puchari wao yayo wajende warende na wakaufanya video wamo kanamratibale hata sutuja yabo wautido wajule makonyonde yao ngamwendao volo kamjaka hunda shonode ani yalar kwamba makonyo mabushari mapuchari kamjaka uyahunda hawakati kao vabu haklaza wangu wahudumlwa huzimu tiha sababu ya ndongo zinji shado kema puchari yala wajewate damu ilije yamba wala barufu wala fahardini wala hajimbaye swalihi wala aderi wala abobu hata hason tipia ani tidasi wasi bungwa hivenza yode ajali mengoni mwaze ajali bokozi umbwa aizihudumlwa ni tido wangu walo harumaye zibahi shahata wangu wakahamba woda si nyezi mungu yaka ujaja wavenue wangu warambuwe ngabo sirizi njo harumaze nongo zinu ntunji yo huzimu eso wakautende warongo wa mabianu kana ngarjo mabiani ngarjo humbahuliani shinjiho hajuiho sho wakatiti daunu bali na mkeradhi wananyasi watukufu mwele ukane ndeheli yambwana mimi Muhammad Barufu mitido lewa njaparo vura bange hata sigareti njaparo ivura biti jizofana nendrini mitido vura ya jomba tivuru ba hata ula udingo ula msiwa viri ula mitido ununka ya jokabalanga bo sikuna vura hausi kuna hanwa ikele vanu njano side helio ngami makini haruma zenkabaza hangu emidu ya hangu itulilia ndonondo nanga mjezo na mbao hemba experience nchashivo kodonloniyo wananyasi watukufu rimwambia nukana yembwana kejaka zambabahani na kaichuka zambabahani mtijishangaze ekari wasuli babahanu jabala sha ngamonzo nibehe juste risala opande uo ni mwambie owanama nambio wanama watukufu ikaodo wakahobangweni hula wakayangbo sebala mfukare ikati wazangu wukobal baadhi ya hawa jinasabisha ukaya wawa homji wa mohoro ya mbajini nambio wanama watukufu wala nrudini meye nawo ni wambio kaya haini nongoyo ngazanzao hikma wananyasi watukufu ngarele wao kanangani na usiu halisi tibiri harumaza ndia zobire ilini parseze kontakti za hanyu ni hadisi mina nyi malores manja shinda naziparisa yavonti nabidi chodo chokani mwerene risala ino
nimwambie nukana ngasi harumwa bwana, ngasi harumwa bwana, na bwana yekangwe ndo wawane ngebido jihudumu tihanywa shenge bidu jihudumu hazana zinji yabo izo nafarika za ujohambishiha heze daraja zonti pia ekahono kane mro ikuno shindo wana naye mrukezi tuamba ngamjivuro rangu ndende na jihudumu wananyasi watukufu ngani mmeyoni mwelewe suala ya hatu ya ukayembwana yinu engeri kana huibadingo ijokari badingo rangu hale enge baruani yemru ukayatrahise mbwana yinu ijokahetrahise rangu hale enge Yusuf Muhammad bwana mru trahise mbwana yinu hau Ahmad Mahmudu hau mwana nyasi Abdallah Abdu Hassani hata hao ntipia ijokawe badingo rangu hale na makini heze roho zahani baba ngari hudumo mvume ya wana hanamna nyinraji ne bwana waingu josamonti rahanza rakajanza ani mwabioni roho indini wana mawatukufu hadani baada ya hizo nyonti pia mwishia ze risala bokondo zilengo haruma ze rezo sosio wanadamu wesa wapanikeha wanadamu wesa wabua za ankliza hao nezenye wengo za hao zifanya wahazi ze risala zirasuli zinji za ukayo mbabahnu resara wasuli bala redara hundana na eshakila yode namna bokondo wambao kartina bili chondo chokange bidori jiraliye da sina wanu wambangu endawo harumaze voti gamrudinda jai wanama watukufu ni mwabia nukana Muhammad Baruf Safaina Ali ikaondo ya mkalantizani banu wamfasi umrongozoni badi njaparo hunwa njaparo lewa mitido vura izona bajana ngambakisho fideli wa hazo jusqu'au bout ntina ubadili haizo yabo mwanama mtukufu Ustadh Dr. Shami risala yaha ho inaswili na tudanze ketunumba wakati keti hwaswilisha yo le jawabu la hangu ngamushukuriyo ese fikira bokondo wayonesa yo fikira mufid ya jola dhimenge banga sina wadada murambila no kweli wa aminilana ikeri dungu shomba banda wasulibanu yanona nangoka tuno na wazi mwanama Dr. Sham fundi wangu mtukufu yanona nanguo katuno na wazi nikali radhi bamiuhishilia mihustahi mihujali mihutwaise amri zahaho shwe kazi jazavanu ngamwishilio ye conscience ya hangu na akile ya hangu mwanama zuki wangu mtukufu Maître El Arif ikaongo juo eheli boko mihuhanza mihuhania miuhishimu ya akli yaho na ilmu ya haho mihambaze njema za haho hata hazontipia ngamsubuti mwanama zuki wangu mtukufu Maître ni ubehu usomba banu rukulobani nimenawe nuhambio kana wemruwa ustarabu wa shizungu na mstarabu wa shizungu ni falsafa warambio kana le cœur a ses raisons et dont la raison ne connaît pas yerohongiyo na haki ya hayo bokoze haki zo kazishindi huiona ngamba shobala babo tisheri sala ya haho deheliyo uyezenongo wahamba so muhimu Shamimi Muhammad Baruf Safaina Ali Swali nazaliwa harmwa wa mji wa Fumbuni nardina lele na Shami unasabishi wa mji wa Mtangaju ya dimani Fumbuni duhole sahalanguladziwa ngamba kishoba la babo njabadili fikira walanti na ubadili fikira mzee wangu ancien ministre bwana Shirafi tisheri sala ya haho nagamushukuriyo mnye hakuyu heze juhudi za haho
ne hikma ya hao ne mahaba ya hao no watani waho nenzi ngamushukurio no ubaba wa hao nami no ujomba wa hao nami esawe kunrenge hadaraja na namna itode daraja yoka mimwana hao mimwana mwana mshwa hao mehuishia zena swahaza hao shomba bahanda wasilibanu ye mwana leo ngupendo bomba ngamumeyo unikubalie rende baye tarehi ngejuri hukumu mture jedingono mbabahanu bokondo na kaza lefuzila hangu ngamtawani shilia akle ya hangu ne hikma ya hangu ne tarehi yobokondo na enshi yabonga ni mtahoni soma wanama watukufu mrudini mwabienu kana vanu ngabo wanrajibo kwa wajana kabula wameyanami uharumaza nongozinu notitawani shile akle ya hangu mwanama Dr. Jimmy hani virlia no ni virlea hani para rumami wanano na kadha simwabiokane position yangu dayi mwanama Yusuf Samir la même chose mwanama Fardi Yusuf wawana wahe parti rahaba dima noti wambiokane position hangu dayinu yabonga mwanzo njibu haruma ya mifano nele jawabu na kauli toba la husiana no wanadamu wao nrudinda jaini ni jibu mwanama tuo wa Muhammad Saidi ya haya harumo mji wa Marseille yazalo harumo mji mtukufu watu wantaweni ya subuti ya kaurirongo za yarambio kanabhanu ya feyo kanangar konsoda sina baruani hauri hadisi sina ye hauri hadisi sina Muhammad Ali Swali baha paroka vice president hau baruani baha paroka ministeri hau Yusuf Muhammad bana baha balangari jono kana balakabati nongongenizo abongo wangu wao heni wajo hamba hau heni wajo kahanza yabongar judunga bumuhama mzee wangu wa Shirafi wa ihaka ministeri bokwe tarehi ya hingyo kleri simengoni mwangu wa paro vumbuloka na wabi hata enero yinu en franco-morien miukantimina ye mihuishaze na sohazahe no safara lewa yinu timbadingo hojuma ya fikire ya hae Muhammad Shami wamri asomo wa doktor na kadhana katazungozu tipia ikaw yau joni para hanu zadingoni safara lewe nutima biokananga mreje dingoni metre larifu omru mtukufu hosoni mwami bokomi umwanza hata kena kiasi shosu kwa lewe nutideside tamanga mwendo bavuni yabo monjoni hone sokana ekanga midamina baruani katika nchidamina SMS katika nchidamina Muhammad Ali Swalihi yabori kanti hafikira shanja kanti vanu ukawanrenge mateka kama kine roho ekawewe ulodewe na mwenye baraka kaja urenga mateka ekawewe ulodewe na mwenye baraka ukanti dewe na yebango ono kana kabati hojuma balabahaka guvernori waheshesi washangazi jaa yaboti domba vanu wako mimi Muhammad Baruf tiwaswili nga muhambioma viyo uyelewendro amanzone sheleziye haimna mzimu wa harumani 2016 رئيس أحمد عبد الله محمد سامبي هذا سيد حبالية فحمي وسيد إبراهيم هجهم با وي دونو نو مصلحة ياتندي parti jua yabona mibangu rinyeke ya hasonti pia hautai habo ya kasi ujalie imamu wahatu na rais Ahmed Abdallah Muhammad Sambi wanama watukufunga mjoweza dunga yabo karende remwela mzimba pale wala fahami wakati ronwa nga wadingo juzi sebalo lange jua haukati jua womri yaka imamu wa heparti jua wakati yabonga mjicho waneshile amri ya rais Sambi haunchujitwa hata shati hunu msomo wakati huo rijari kahenda haruma deuxième tour rais Ahmed Abdallah Muhammad Sambi haritaha rihime
risaidi azali Osmani ngamonao mbabahanu bokwaza ali Osmani do yarasulisha yabo ngamregrete wanadunge amri ya rais Ahmed Abdallah Mohamed Sambi hauntu regrete shati hundu msomo ya experience ya mbabi yo yintosho rais Ahmed Abdallah Mohamed Sambi wamba ukahari harenge decision hata hawanguende wavote mrukadha harata mrukadha ende yake raisi njamba kajazamba shomba bahamu ya liyo njahadisi minaye njesha sautu ya hahe njesha nrume yane barwa ya nere yayo ya husena na nrugo jizo genje ndomba tidungu haunja dunga ye imamwe wa hango mbabahanu na kantivanu harume parti ya hangu pour l'instant esa wada ulona uhuriri mwonaori mwishi yao ya hambo Ahmed Barwan ngwajanlia ngamshukuru Mwenyezi Mungu esa nguje hunro harume faliki bokondo na faliki yabonga mshukuru Mwenyezi Mungu baka janzingamanya izo na aishi na azali nemabicha shina aishi hata rjera sulibanu isungu hamsomo wanama watukufu yabongu kujojanlia ikemba binamba banu mwanama zuki wangu mtukufu Muhammad Saidi ngojorenge babinu ikemsomo jumoho welewe ukaya badi Muhammad Baruf woyehenda he conscience ya hahe sheika blenda haukaya harisambi ngwanzo haubaruani ngwanzo hau Muhammad Saidi ngwanzo no hata mzaza hangu ya nizaya ikao hata abiha haruma himli hata abiha haruma urana jisi ya hangu notoni birliya ye kakasi uhaili nsi uhe na ufanya haini tabu haishiza badiza hangu wahna na ala wahni wallahi nujo khalifu amri ya hahe noti shilie conscience ya hangu ngewambe mwanadamu ichoka uyoti na wumzaze mwenye hunzaya mbaba mwenye humzaya ikao Mwenyezi Mungu na mwedemu angala harma Qur'ani ya aya ya kahambokana wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyahu hator yo ya tordi ya rumia bokanende ni wabil walidaini ihsana no wauzaya warende sema ya bwana mawatukufu hoka mwanadamu jo Muhammad Saidi asubutia heye yambokana banubu adari bobarufu bokadhan banyinga mande siwao yewe yabo ejawabu ya hangu nanyi nti wa voti nti nahenda haruma voti ezazo ntina umana na mru mitina mwanama haruma ombabhanu rilowanu wafaridi wabrema himidi shebrema himidi ngani mrotiba bunie sawonga serma fikra nzima wa Ahmed Momonge banu wa Dr. Jimmy hata haonti pia Samiri Zaidu wa pia rihabazima badira khidalifa na fikira shakartumana ekati deza kaujiri oskuwa jana neza kauhudumla ne mirongozi ya Muhammadi Saidi ne mwana mshwatu jamilezo ya kahamba haudhridhara usiparti yahe subuton zambe biti mwanadamu otokari nrohuru wajagonzi yabona ama ngani mwabioni nonono ekade ze voti zinu za Osmani Anzali ya zende sao ya baibu wangu heza nyigangizahi yano sanru vinyo wangu walewa havoti watohishia watouona sumu mbukumu na'amu yunfahum la yarjaun wanti wanru wajuri jei yabo mbabanda wa Sulibanu wahima warema uko tibabala jana runda na nesheki ngari wambiawo de mwana mshwatu Jamila Marseille shele ya jimbe swali hutujo fikiri Jamila hunu pari baka josubuti ngojizo amjokana jota bishauri shanga mzamu bahinga mwambia unukana ekado mbabanda wa Sulibanu no wanruanu mimi sinauzia mratendea wa voti zazo kado hamba mratendea wa voti mamma bionukane ikanga mronishilia mratile cho wakatahe bure wanga bonza ankili hata vanumrula sibiri tijia shikali
haba numru jola shahara muno yavuke ha shamruna le shahara musha yavuke shatuka ule shahara murdonde warolo hitoufe nango joka huhunra izo kazirendwa imfaso hayalanda hu vane karrengwa morfini ritular mwezi ungori rendormisewa ni risiusiwa ili rifanyazo operation balangara lindao rejereje duniani shanyi wandu mwendao marenga ale simple vatore turu vanu wallahi Mwenyezi Mungu kweli dazila mkomori ya hamba ya mbukaya ya mbwave mbili kavanzima ya mbwave mbili kavanzima ngamjo banu nje ni kensi banu bahintonda audio terewayo banu ya mwana mawambo Abdulatif ikaw wome ngon mo na wahele chama juwa bokonga mshukuriezi juhudi zahe semru wa jitahidi mru wa teknisite wode mengoni mwandu walo wa kalimani wa Dr. Salim wakati rolo nuono bahiti ondana ne audio yiyo hanjia harara kabisa esa banda zila wende yabo wende wahundaze wala mwishakiko sikuwa jana ilia viaza nga mjordinda jebanu rjerengeza accreditation za hatu wende yabo wende watulwa mwa PhD bari kwa chujwa wavosungwenu da huwina lillahi behola mwananyasi hafanya audio yabo akaonese maskitifu yahe bahenda tangwambi wala makandido kana ekaka mjajuhamwa wanazenongo zinu aba haraka banu maudu yabazenongo sazibiri abanga mjokana ngarendao ater bahi wanama watukufu henda tangua biokaya henda wiwi hambeze kweli zo kweli bahenda tangua biokana vanu wala hasara da nyesanyi demo atoaze mali shasido tokarka uhano siha ya rabbi zinriwambia mwana Abdulatif Mwenyezi Mungu ajo hutukuza riwambia huvia zizangu kana mitikose ni pendant 6 ans usamba yabo ngamjoze piejine ze makri ngamjela boreze plan wedo wakufanyisa ngu hazata wanwanji ya rumwe pejinu na mkara dibanga wakati ngarto mvumbuani no kartuza mbaha usiu kartuza mbaha haupeu shakuna ujua urdi uje ujihose ukaze nongozila kuchuzi jua ukakutina dhoma na bala hukaujua ze makri za Usmani Anzali shawanza ufanyise mahayavira no wakati rolo uno bahingo show wangu wenzankili wasubutuadu wa heya wambokana vanu 2019 yetu 2024 gena mwende izo njohu mnikani naso hanzima njohu mnikani nyi wananyasi wukodora kahanza arifanye umchanganyiho wa jana watushindo parhaniha ikawa monokano wangu kwa agenda bal ngabo wahi wonraze risala sheki ukweli lade ki ukomor rikokatimanu rimwambia nukayewe mkomori wa imru dangereux wa imru speciali wa ingu jenenda kansar mataleha kansar wangala doli ndevanu joka nando vi joka dasim nambedo vi joka ndero mom jonga do vi shakwa na usiha mtonzoni zirisomba sababu ndo harumaze voti yode mafenya watu subuturongo hodo atuporo subuti wa hewa kritike Usman Azali shangwa vya zao baringwa rehwa bali na mizika ondone kwa zinao habaru sari mobilize hanja karshukuru Mwenyezi Mungu alhamdulillah ondongo atigwamba libere sambi Azalina lawe no ndawaringaze ngo zilawe zibisa no kadana kadhe bali liberto ye paraniha shokanga mrango voti hoso ni mjinga woyi mjufumo woyi yingazo mrakidaba ya kechui ikekutina hata nongozima izio hauzele wao ngeunjie haruma peji jayo nganzo ikenga wedaba chui kutina nongozima izio kujaparo virashioni ngeuparo reve nongojizo alafu ziniposo hitwa deze makri za ho wanadamu wanu wakawaje warizingamanye vangaramdara tsaina ze condition wende wazi kwa jazi hunda kwa jareje jambo kana karja si hunda
waumia vanartweda ferede sebo ngartenderdera wanu mtanzani ngarto hunda jauna jao ya community international nge johuja wabayibo wanadamu hata wadozukana zindizira watukona ba 2019 iwarudanda vanu abaha watukufu rikubalu kana rishindwa siramba ngarudwa rafanye maandamano jana ngariomba Mwenyezi Mungu na umobelani dua njema mhunde insha Allahu basi so hutajifo hatu doka usumana zala rohe shekangwa lindo njenu saidie na benga msekirize na mjokana ntina duro buje na benga mfanya mbando gwetwe kauyonti haunja nuvoti bo mwanadamu na tutahokana utende huangamiza zemali zao wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa swala yunga mjika huijibu maudu chwa kiyama zemali zao mzunduche mziru miliada huu kamrungurumi omali mrune rumi ma'al hikma vamujana hikma shatsu chokore ngabali jaurumi ya jao wallahi yani mlabonini Mwenyezi Mungu gamjo kana kawati mri ajitolea harumwe suala ya urwa anzali hito hamadami samide mdu najitamka na njia na tahazombo na kadhana kadhelinde na mpemna ndena mkibwe mnitwa wa heola izonga mjuonyo ntipia ntina hata uhara izo saziviri mika njena kumori sabari kamina wandu zangu wafahunu wadishwa hunu tina hata haja bahii njendo hunda wangu banizi ntesao hata libunjilo la jana indiro goza ka utahamali wandu nendo wanango mijini waje ngondo wandu boko hata nerenu kwa chaporito hata kwa jesaidia wadoto wa kritiki na kadha oh faut arrêter là de nous prendre pour des cons à un moment donné c'est pas comme ça dans la vie il faut savoir se donner et faire des sacrifices dans la vie si vous n'êtes pas capable de faire le moindre sacrifice, alors ne venez pas nous casser la tête. Excusez-moi, Batilo Rungwanai. Yabu wananyasi watukufu. Ikade mbana yinu, yunga mjujifahari. Na ngamshukurio wa naama watukufu. Ikaundurlo harumwe mbana yinu ri amini yor chokubali ratulu harumwa maskarati. Wanaondwa helebezi wata banga video mze wangu nza shirafi tuona watatu herale jawabu ngojoreje video mwadoni ujawishie insha Allah laheri sala warire nane ya Muhammad Shami nane ya zuki wangu mtukufu Maître El Arif bahi hundu wangu banriche ishiwa banu hata ngami hazini minga mrorangu 5h45 dondro unu hangu zimesaji na zihunda kadha hata njashindo zishie shile wana tuwajibu watujondaga wanadamu watu hindu tika wasuli van 19h hojabangami na famina kadha njajo shinda wanama watukufu bahi wanu warende wanu wajuhamo wanu bobaru wanu kabatishuwana mkaradhi jaunaja evanti paro hunu fukuru karabalo skulare zila kamba bala tinratilewe njanda nalewa ngabo wanadamu bukweka ngwarongo wao ngwaishiyawe izo wambao rangu yabo ngo makini ne position kondo aloni abunga ni mombeloni doanje mamwe hundreze elections zinu shamti paro fikirukana na Muhammad Barufu ngujoka uhimaru maze mimbari zinu yambe mdeza okana joende wa vote ajanla yumu maudu sidami ikahomwende ya vote nende ngojela ntimina ye hanzaya bahanga mimnumdu hazi ngema ye karnado mange majoro kati shamini ho paramrena mka elala tu wakati wao tidami yabonga mwanzo njibu nike clear ntina u paramreda ya voti ntina u hangari yo wando harmaze voti e position ya hangu daila ke jabadili azali mpaka haru habala nchuta havoti zido hudumlana azali ikarumba votinga rjozi fanyo sukundwa jishat sidazini yabwana nyasi watukufu ikaudura kabamwija ikaudo mwahundana ne deception boyambo mona nuwajana kujashiri ngani mnikoni enyasuya yenu nimwambie nukana kabati mungu ya jitole yafanya sacrifice yakahuifanye chodo chokaha kahuifanya hasababu de daula yahi
hasababu usikinye mwana mkomor nyinyi mlo komor nyide mkoza wa mwado shabanu sisi batungar kozao esanga muona ukana henu lo mwade e telefoni nge chingore ma Faransa e telefoni nge chingore ma Faransa ya puha e shamvubwe e telefonire ma Faransa yupishwa le kombela mayele e telefonire ma Faransa tajuzi ngamjua umaunuba kama shuli hata bahiti parwa sababu danyi asha chinoshinda dungeri tumwe hanyinu sinoshinda na mzie sinoshinda kono kwa tina nongo wasifikiro chochi maele majilisi hula kwa ndo hula wala ilami leo amzambu abo ndo alo komori mileo wiwi wenji wa nyinyi mileo dalilungio na hiyo kamtina nongo msifikiro chodo kamtodo jo madamu ila maele nele shankuna saladi mwehila baringa mashuhuli kamtufikiri kabandaula yohenda anki hikma wawashashi bahi gadi mnikone na sahinua nama ni mwabenukana imbwanake jakaza mbabahanu ngarjo hiwana shemba binjo mwambiani dukaya maudu zevoti zinu zambanga zifanyishi hao rambanga rizio voti karjashida razizia mrati tsahe yafanya nongoza tuladhimu yambado anzazi voti ngewombeze pieji bogozi tulomonjani ihonga zirilindao na mzilawi na mbuleze voti zinu zende baramwana nyasi wajersedilane de kinyume wahaya wakaurito mwamanani no menya no kritike olihoka wasezise shwabaho kaundwa kaharuma geri wandu kwa dombe sila henunge jokira ukena ukira nguru miyondo aloniyo shawa imi wakauri menyelea yabwezo njomwa biani wanama watukufu dokaya watukufu mratundi na ukaka nzamenye uti konvenke ukana ngwenendea voti na dazala ale ya umiyatawe eza hazo amjo mwambani nrongo rambe objectif yatu nsumana zala rohe ekara sule le 14 rijuwao ze makri joka usiha arambi wanduwanu watendera ngu henchila hata watuparo tende shawa tingodo jinko stara mwendewe vamazatu wejewe kanchone sanze mbaba odo wajisa odo nza faso badu wana faso hawe kaurongo wa ekawa tende ngarjo himasina patika hata nga mzimu wa harumasu George dingono sku ekawa tende le 14 hau kabuli ya yabu ngarjo himasina wo riwane shekara sulu le 14 kwa jatede na mkeradhi ngarjo reprene kombe ya hatu ezazo skuo karna uridiru wapare tena riti wapare tena karna wapara safara hiyo babala wafikru kanabala karjajonda wangu wa sabanu safara hiyo ngarjo wana yojo kanza kujo huja shakarna wapara tena bahizo dizona kautani mabiani wananyasi watukufu harumwe suala rilonio yinu na mretenero bwana keja kazamba bahanu mimi Muhammad Baruf mitsido unwa maji ajo kabala tsino majan kudi juzi ala fulonga mjon badili fikira olime wahangu deheli la uo ekari waswili ngarjo wana sinao ekawatende ekawajatende narwabulie ngarjo reprene bwane ya hatu vatsina ta difficulté narji hudumu esangarjo kane bwane nunga nzo mali naneze strategy nganzo zibadili eso wanwenda wakauhudumu wasaharu mwezi ndo wakaulema konode hata mdu atuka uhunda mapuchari marshe uloto jihudumaje warona nyao hitwa ngarjore jilana izoliza na kautani mabieni watukufu ntuta haswamaha isatika ambe zilutwani hangu yakaukoza hakoza yaferahe ntuta njue minjaba mriani shilio watuka wande yao jakwanga wasawande yao yaferahu je m'en fous ngenje kautande ziwa njajore nge riski ino janketsindo abezo nusu wafikirio watohamba nonesa izo nusu wao nao watosushido zonesa
Wacha shundo zonesa haizo Mwenyezi Mungu ujor hifadhi shekai mwanadamu doi ya afame daula ya renga hata utusikinyara guhentu ya renga sambe ya muhanti bala dena salami utono kana bala zile tutobia za hindu zila kazinaendwa alafu wana mabuhu wanawahe ya warenga wakazoma hala nyonti pewa do komando wana hatu alafu bala ngujohantu kana bala hadizo harwa rangwendo shangena haki ngena haki wanahe wawonti pia bato hata mwanadamu usorioi ushimutarenga shondo abaso mtima ondovu mwa mwajone helanzali ya jorindina intisu alilo nyangu watu kufunga mkazo yabo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.